ibintu birakaze nyuma y'uko n'ubundi ingabo za FDNB na n'iza FARDC zafunze umuhanda umuhanda wa Ruhuga. Urabona ko n'ubundi zishaka kuba azaza bitera kuri president ziturutse ari hejuru ku ndondo n'ubundi kuko n'ubundi prezeho ku masaha y'igicamunsi yabonaga yuko hari imirwano ituruka kwa Murima. Puezero urugamba rukomeye rwa kaze bikaba bijyanye n'uko ari puwe strategique ndetse bikaba bihura neza n'uko uyifite yagira ubugenzuzi bukomeye mu bice bitandukanye n'ibimaze guhinduka kandi bimaze kujya ku rundi rwego. Ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 18 Ruhuhuma 2026 ni mu gihe benshi bari biteze ko CCRF igiye gutangira kubahirizwa bijyanye n'ibyo nyakubahwa Joe Lorenzo yari yasabye ndetse agaragaza ko bigomba kuba inzira nziza. Kuri ubu zamaze guhinduka bihagaze gute? Andakava muri FARDC we ati twabimenye kandi dufite ibimenyetso bikomeye bishimangira uburyo mama 23 iri gushaka kuza muri Uvira. Natwe ibyo bya CCRF ntabwo tugomba kubizemera. Mu kibaya cya Rusizi mama 23 mu gitondo yarashishije drone za kamikazi bashakaga kutugirira nabi ndetse no kudusubiza inyuma. Biragaragara ko iza CCRF ntibabikozwa. Natwe rero twahawe itegeko ko tugomba gusubiza inyuma uwari wese ugerageza kutwitambika. Niyo mpamvu kuri uyu munsi dukomeje operation iza CCRF byamaze guhagarara. Ni mu gihe kandi Andakava muri mama 23 nazo ziragaragaza uko ubahagaze ndetse nawo udabahawe. Ati twebwe dufite itegeko ry'uko tugomba kurengera abasivili ariko kuri ubu bimenyetso birahari bakomeje kugera n'abasivili bari kurasa mu buryo bwa vegrema mu bice bituyemo abaturage. Biro ntabwo dushobora kubizemera nubwo twabyihanganira na gato. Tugomba kurwana mpaka, tugomba guhangana nabo ku kibi n'ikiza. Ntabwo tuzakomeza kubyemera. Turakora ibishoboka byose mpaka tubasubiza inyuma kandi tugerageze no kuba twafata n'ahandi hatandukanye. Nuko bose abari ku mirongo imbere y'urugamba bavuga. Hagati aho rero mu bindi bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeye aho i Bujumbura hamaze kugera miniso cyangwa se amasasu menshi yazanwe n'indege. Bikaba gutangazwa ko agomba kwerekezwa ku mirongo imbere y'urugamba bidatinze. Byose ni ibigaragaza imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda ifata intera. Ni mu gihe kandi hari ibindi bigaragara biri kubera imurenge. Amakuru dufite agira ati bikomeje kugenda biba bibi cyane mu bice by'ahitwa Bisambo byunamiye Kalingi uvuye Rwitsankuku mu birometero bike uvuye Puezero hari ibirindiro bikomeye by'ururo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho kuri Puezero hacumbikiye ihuriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, abarwanyi aba FDLR, Force Democratique de Libération du Rwanda n'abacanshuro. Iyi mirwano rikaba yabaye mu masaha ya kare ya mu gitondo. Uhamya bwa Roko Informers batuye muri aka gace bagiye batugaragariza ko ingabo z'u Burundi arizo zagabye igitero zigerageza gusubira muri Kalingi, agace kagenzurwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho uherutse kuhambura izo ngabo mu mpera z'indwi heze. Umwe mu bace muri aka gace Roko Informer wacu yagize ati nibyo hano habaye imirwano ikomeye cyane hakurya Rwiko mu misozi ya Karingi hejuru abishanga abatuye mu Karingi bakunze kwita ibyo kwa Tandara. Nubwo yamaze akanya gato yari imirwano ikomeye. Nuko uyu muturage avuga yongera ko igitero cy'ingabo z'u Burundi cyawe n'ibisubizo bikomeye mu buryo hari abasirikare benshi basize ubuzima nubwo umubare wa nyawo atigeze awutubwira. Yagize ati nibyo ingabo z'u Burundi zakubiswe bikomeye, intumbi izabo ziracyagaragara mu bisambu ariko nta washoboye kuzibarura ngo amenye abapfuye. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza avuga ko usibye igombo cy'abasirikare hari ibikoresho bya gisirikare byafashwe. Ababiteguye icyo gitero akaba ari bo babitaye nkuko bivuga. Kavuga ko rero ari abasirikare bagera ku
ku 150 cyangwa se 200 bari bari muri ibi bice. Imugera avuga ko abasirikare bagera ku 1000 nabo n'ubundi bari neza mu misozi icungamiye ahanga, nubwo imirwano yamaze umwanya muto. Hari aho ubuhamya bakoreshaga intwaro ziremereye n'izoroheje, aho rero hari wagize uti bakoreshaga za 12 ndetse na za mashini gani. Muri uwo mwanya rero kandi indi mirwano yumvikanye cyane mu bice by'ahitwa Nyaruhinga hafi y'ahitwa Mukoko ugana kwa Murima, nayo yaranzwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba abaturage batuye muri ibyo bice. Bamwe bahita bahungira mu misozi no mu bihuru. Kugeza ubu ihuriro ry'ingabo za leta riracyarigenzura agace ka Poezero ndetse n'igice gito cya Rwitsanguku. Ku rundi ruhande umutwe MRDP twirwanaho uragenzura igice kinini cya Rwitsanguku n'inkengero za Poezero, harimo ibice byitwa Karingi n'uduce tuhakikije. Nk'uko rero bigaragara, iyi mirwano yongeye kugaragaza ubukana bw'intambara mu misozi miremire y'Iminembwe, aho impande zihanganye zikomeje imirwano mu gihe bamwe bari biteze CCRFI. Reka tubaze ko informo wacu Safari turebe uko CCRFI iri kubahirizwa ndetse n'ibindi biri kugenda bivugwa. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, CCRFI twari twiteze ubu bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo imbere y'urugamba? Maginga ya ibyo mu Minembwe byo mu byibagirwe ntago yakunda, kuko biracyari isibaniro urebye ku mpande zose. Yego. Kuko mu bigaragara urabona ko gahunda ihari, nta gahunda n'imwe ihari yo kuba barekura ku mpande zose. Ushingiye kuki? Nshingiye yuko n'ubundi uyu munsi nibwo ibintu byahindutse. Mu gitondo cya kare hari haramutse hameze fresh, hameze neza nta kibazo, ariko byasaga nk'aho habayeho kureba uko situwasiyo ihagaze n'iki, ariko birangira n'ubundi ibitero byongeye kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Ubu rero ibitero n'ubundi birakaze, aho nakubwira ko nyuma yaho n'ubundi aba FDNB bagiye kubaka ibirindiro bikomeye muri bino bice byo mu Kane. Yego. Na za Rubaraki n'Amasango. Yego. Ubu tuvugana bafunze inzira ya Ruhuha. Sahihi inzira ya Ruhuha bahise bayifunga. Yafunzwe nandi fungwa ryari? Yafunzwe n'ubundi yafunzwe mu masaha y'isa 4 z'uyu munsi, ifungwa n'ubundi n'aba FDNB na FARDC nibo bahafunze. Imirwano rero maginga ya kuri Poezero n'ubundi urabona ko basa nk'abahanahana kugira ngo buri ruhande rugire ubugenzuzi bwihariye kuri Poezero. Yego. Urumva rero ni imirwano yagaragaye, ariko mu masaha y'isa 3 hari imirwano yabereye hepfo za Baraka, hafi n'Ibaraka aho bita za Rusenda. Sinzi, ntabwo byari byitezwe, ariko biravuga ko n'ubundi ari bamwe mu basirikare n'ubundi b'Abazarendo baharwaniye n'aba FDNB. Yego. Ariko biturutse ku ikosa rikomeye cyane ryabayeho kugira nyine mu kuba babasabye ubufasha bwo kuba batanga wenda baje kubafasha mu buryo bwo kugira ngo nyine kwa kundi wenda ushobora ati muturebere zino nzira ntabwo zizewe, ni muturebere tubone ukuntu twambutsa imigogo, kuko hari imirambo n'ubundi ikomeje kugenda yambuka, kuko ibitaro by'Ibaraka byaruzuye n'ibya Uvira iri kuva n'ubundi ku mirongo imbere y'urugamba muri ino misozi miremire. Yego. Habayeho rero ko abo Bazarendo babyanga, mu kubyanga haza kubaho irasana, ariko nubwo ritatinze ariko ryabayeho. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, ubona ko impamvu yo kubyanga ishingiye ku Bwana Safari? abo Bazarendo barasa nk'abigaritse, kuko ubu maginga ya wenda nuko twe twabanje ku mirongo y'imbere y'urugamba, maginga ya nakubwira yuko bateje umukwabu, nduzikane nabyita nk'umukwabu mu mujyi wa Vira, kuko
bamaze guhakana ko badashobora kuva mu mujyi, bamwe bakaba bari kuvuga ko n'ubundi umujyi ari uwabo. bashingiye kuki? bati ahangaha bamwe ni iwacu, ikindi kandi hari impamvu yo kudukura mu mujyi, ikindi turagomba gutanga amahoro nta kibazo, mwidukura mu mujyi n'ubundi ibyo kuvuga ngo mu mujyi igihugu mwarakigurishije, ni gute abantu baturuka mu bindi bihugu bakaza bakabayoborana amadifensi, bakayobora imirongo y'imbere y'urugamba, twe turi aho ngaho turi abene igihugu. Urumva rero nicyo kibazo gihari, hajemo ibintu byo gusuzugurana, ndetse binagaragara ko bamwe batangiye kwanga kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho abandi bava ku mirongo y'imbere y'urugamba bakaza bagasanga bamwe bisindiye nyine bya bindi byo kuryoshya by'abazarene. Yego, kugeza ubu ku birebana n'agahenge kamaze gupfa, FDN biravugwa ko yamaze gutegura ibikoresho, si ibyo bikoresho byatangiye kuzanwa muri ibyo bice? Ni nyuma y'uko n'ubundi bari bazanye ibikoresho mbere, byari ku itariki 14 z'uku nguku n'ubundi mu kubizana ni misiyo ikomeye, birangira n'ubundi biyobejwe n'ihuriro rya AFC. batangiye gutreninga n'ubundi nyuma y'uko bazanye ibi birindiro. Urumva ntabwo bakubaka ibirindiro muri ino misozi, navuga ko magingo aya indondo yose iri gukontororwa na FDN. Urumva rero ni ngombwa ko hazamo ibyo bikoresho kugira ngo nyine bibafashe uburyo bwo gukontorora ibyo birindiro bagiye bubaka. Nakubwira yuko magingo aya ahantu bivuga ko hano ku ndongo y'Ubuvira, wenda ku bazi bino bice, utu ni uduce dukomeye cyane ku buryo dufite icyo tuvuze, kuko urumva ni nk'aho baba bafunze tuno duce n'ubundi twamunanira na Muramvya, kuko nibo baba baciye. Urumva nta muntu wakwerekeza mu Buvira aturutse mu Minembwe. Urumva noneho n'akayira kari bahari ka Ruhuha bahise bagafunga, niko kasaga nk'akerekeza hehe mu Minembwe. Urumva rero Muramvya yo barangije kuyifunga kera, niyo nzira yahuzaga Uvira na Minembwe. Noneho hari hasigaye imwe ya Ruhuha yacagamo n'ubundi, yacagamo urumva niho babashaga guca nabwo mu buryo bugoye. Urumva rero barangije kuyifunga magingo aya, ubona yuko n'ubundi bakomeje kugenda bongera ibikoresho hano muri za Rubarati na za Masango. Ubona ko iby'agahenge byo ari ukwibagirwa. Yego, reka tuje ku biri kugenda bivugwa mu kibaya cya Rusizi. Hari kuvugwa ko uruhande rwa M23 uyu munsi baharashe barasa ku birindiro bya FRDC bakoresheje kamikazi. Safari, ibi amakuru y'ibifito nayaye kugeza ubu? Aha naho icyo nakubwira cyo nuko aha ni zone tampo, kuko n'ubundi harunze abasirikare abagiye bava mu mujyi wagira, kuko naka ko mu kujya kohereza abasirikare muri uno mujyi wagira hasigayemo abasirikare bari special gato, abo bagenda baza kusohokamo, abandi bose bari muri biriya bice. Imirwano yo ntiyabura, kuko n'ubundi ku munsi w'ejo ku ijoro ry'ejo n'ubundi FARDC na FDN bari bagabye ibitero muri biriya bice byo mu birindiro bikuru, kuko hariya biriya bice byasangiye hejuru mu misozi ya za Remera hari ibirindiro bikomeye, ni naho radari zikura netiwaka ya AFC iri. Mu minsi yashize ndumva ari mu matariki 8 nibwo habayeho iraswa rikomeye, barashe kuri ibyo birindiro bashaka gusenya iminara iraha netiwaka, biraserinda. Ubwo bari barashe n'ubundi baturutse muri biriya bice. Urumva ko wenda n'ubundi ni ubutasi bwa AFC bwamaze kuvumbura ko bashaka kugabaho ibitero kugira ngo babafungire netiwaka zikontorora biriya bice n'ubundi bya Sud-Kivu. Yego, kano gace nakubwira ko ari gasa nk'aho ariko gafashije AFC mu bigendanye na netiwaka, kuko niho iherereye ibasha kubahuza abari mu ngengero n'ubundi za Uvira, abari mu Minembwe niho nkeya bayituruka, ndetse ni naho bashobora wenda kuba bamanurira biriya bikoresho n'ubundi by'indege, niho bashaka kuza gukoreshereza ziriya drone n'ubundi zisigaye zimenasa ubwato bwo muri Uvira.
rwose birashoboka intambara n'ubundi muri ibi bice uretse ko bitigeze byumvikana cyane ariko ntabwo nadesiza kuko nje nabimerereye mu bubwira mu masaha y'igicamunsi nko mu masaha 6 ariko uko byagenda kose byabaye ubwo bibayeho ariko n'ubundi kubaho ni ngombwa nari ntarashika muri ibyo bice ngo kuri restoration uko zifashe. Yego, hari ibiri kuvugwa by'abacanshuro benshi muri Uvira byo bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu ngubu? Abacanshuro bo babaze kuza kuko bavuye Ibaraka aho bari ndetse ni n'abasha bamwe nakubwiye ko hajemo n'abandi basirikare batojwe n'abayisiraheli n'itsinda ry'aba force républicaine urumva nibo barimo kuko abari barimo basanzwe bagiye babakuramo urumva rero n'ubundi nibo barimo ni naho bari gushaka kujya bategurira abo bacanshuro bagiye kubafasha mu gutegura drone kuko n'uyu munsi drone zakoze anani bagiye kubikubwira ngo drone zakoze urumva ni technology zigwangurukira n'ubundi ari amubuzira niko amakuru ari kumpa zerekeza n'ubundi mu minenga uyu munsi drone zakoze. Yego, zakoze iki? Zagiye kwa kundi nyine ziba ziri kugenda zisa nk'izikanga nyine mu gukanga ku basiyo bahanganye urumva rero kuba bagiye kubakanga ni ikintu kigaragaza ko urumva mu kugaba noneho kugira ngo bavanse batere ikikango muri bo niyo mpamvu bazikoresheje ntabwo bigeze bazikoresha yenda mu kuba bagira ariko isaha ku isaha zakora akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ndagira ngo tubwire ku birebana no kuba buri ruhande rwiteguye tubwire uti imyiteguro M23 ihagaze gutya imyiteguro FARDC ihagaze itya abatwumva bahita bumva ibijyanye no kuviyora CCRF byatangiye kuri buri ruhande kuko wambwiye uti utabogamye buri ruhande rwose ruragaragaza ko rutiteguye gushyira hasi intwaro mu buryo bworoshye. Impamvu ikomeye wenda ntagiye n'ibyo kubogama urabona ko ihuriro rya FARDC ryo ryamaze kubitegura aho ryubatse ama defense mu bice bitandukanye ariko na AFC zakoze deployment mu bice n'ubundi byasaga nk'aho birimo basaga nk'aho bari nyine kugira ngo bagire barebe uburyo ki basubiza ibitero n'ubundi bigarwa n'aba FDLD n'aba TDF bamaze kubona ko bagomba nyine kuba bafatirana akagahenge nyine bakaba bakwigarurira ibice bigiye bitandukanye byinshi. Yego, urumva rero nakubwira ko nakora balance imyiteguro kuri FARDC yo ndetse n'amategeko yayo yagiye kuri 60 mu gihe AFC iri kuri 40. ubwo bishatse kuvuga ko AFC yiteguye kuba yahagarika intambara cyane rwose nayirase ntiyamaze kuvumbura ko iby'agahenge n'ubundi batigeze bamenyera ko iri huriro rya FARDC ryakabaha nabo bamaze kuvumbura uwo mugambi wabo birasa naho n'ubundi ari bwo buryo wenda navuga ko ariyo mpamvu nabo ubona ko basa nk'abiteguye. Yego, Safari tugenda tugana ku musozo reka tujyane no muri Nord Kivu nawe uduhe update zaho bihagaze gute ho ni amahoro kugeza ubu? Murakugara ko muri ibi bice bya Nord Kivu naho ntabwo bimeze neza kuko yego ndavuga ko muri n'abasirikare n'ubundi b'abafaransa baje yego hari abandi b'aba FDLR bari bamaze iminsi batorejwe muri Zambia nabo bahageze bageze mu 1,200. yego bigaragaza ko hari umupangu ukomeye bari gutegura muri ibi bice isaha n'isaha mwakumva ibintu byahindutse. Yego, nicyo ngicyo muri Masisi nicyo nakubwira kisa nkaho kigaragara kuko isaha n'isaha mushaka kumva ibintu byabaye ibindi bindi muri ibi bice bya Masisi. nawe Rucuroho
mu rucuraho n'ubundi ni bya bitero bisanzwe biza ntibijya bibura n'ino mitwe ya mayimayi ndetse bagiye batangira abantu batangiye no gufatwa bamwe bagenda bafatwa bakabagaragaza mu manama ni ba bandi baba baje nyine bazi kwihahira kuko urumva ibiryo niho babikura mu baturage kuko baba mu mashyamba urumva rero n'ubundi ho ntawe ibitero byo uretse nako ibitero bikomeye nibyo bikunze kuvuga ariko nta joro cyangwa nta kiri bijya biburamo igitero uretse ko hari ibitero biza ari bikeya nyine nka bya bindi byita by'ubusahuzi ariko ibitero byo bihoraho naho bahora baza nyine kwiba ayo matungo gusahura amabutike ibintu nk'ibyo nyine kuko bo baba mu mashyamba nta kundi nibyo bibatunze batunzwe n'amakarite kandi uzi ko amakarite yatuwemo n'abantu yose ari gukontorwa na AFC urumva rero n'ubundi ntabwo byabura ibyo bitero bikorwa na mayimayi ndetse n'abanyatura n'aba FPR. Yego Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego nawe reka tubashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere fyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi bigano tubashyikiriza ngaha Hasta la vista.